Abusuafo mumiantie odie mra me se ene ensem esi court no ene ye kofa ya di bra mi mumian kwai ni entie de ekoso lawyer na okogina mu ma abusua no eyo ko ya pokuni maame mu ni ajado mo ye miensa omudi beba o se abusuapanin atima ma obi aye celebration no bi a mo evidence e wa burochire bi ma pon ene ne ajade dia e dey be me si hu kwan se abusua no intimi nye celebration of life. I love this lawyer. The real lawyer no or a young guy, but the real or yen in man I've come to love him. Or maga. Or magaba. We do baby crana, na say Abusuapanin lawyer no dinner or crana, no, so sorry. And one I'm also meeting all my main cassa. I was so some okay, well, you my so now a quarter of a because this Kakrana who know this lawyer is ready for good. Why can't just on was like catches where we are. But no near Mabia, etc. say, it was a quarter no, or more prepared enough say, it was a quarter no to me, ma, a year. Celebration of life or no. It is the evidences are high. The chances are high. Ene busuafo eye ensema esi wo court no na yekotie ebaaye no kirese eye lawyer no according to Brakojo oye powerful pa ni hu ohun ye on pese o kirese on pese obi the other lawyer no ebe intimidate no o kasa ba ko ne kasa busuapanin lawyer kasa no a shut it down masa waka ansema wie uni hwe ka biem entitrase na menka me de odofo na de na aba ye wo kroyim na Delin mi kira Delin sama amunim Delin wo be ka kira sa anan dinya sa Ellen Delin ene len any whatever omu ba be ka se obe ka kira ye se eye busuapanin e ma ne kwan se onye celebration of life e wo UK ebiam so no ye ne aye nua be ma ye aye friend DJ die mo amofa ndin so breya obetu lumba nyum no o kirechirem ensa se lumba otonyuma yente ti bra no o na kirem eme ete nyum na asam no de wo kasa DJ wono no e na meka ne ho asami wono so abusuapanin ama ne tumi se onkwankwan celebration of life ni bi e wo mampon na eno na lawyer yi e yabusuafo ne lawyer me kira ya ma me akoso abempomo mu lawyer mu fae ebusa maame jeje no de to nanim se eye Abusuapanin Tupac wa ma sankofu mienu eye Delin Lane ene ya friends DJ minimum de to aso no sa DJ no amomu chance so mnya celebration of life ni bi na die na esi kwan se eye akoso abempama no ni nua ni twotwo muntwo ni moja ene chance kojofosu aka Dad Lumba oso be celebration of life na Abusuapanin epeso osi kwan kire se lawyer ne nsem ode to oba jeje no eso oba so no we da ne ho ofe adwene ne so ye adwuma ode to sa lawyer jeje no anim na no ana Brakojo kire mu a wo se eye Tupac shako o se one day wa kantam edin se akoso abempoma pa ba celebration of life e wo my Ghana yimu da over his dead body. Not the for me say adwini bibi ho. So on the 11th year na abusuafo say omu bo dompem no makwa pa akoso akotu Abusuapanin Tupac every na konwa so munya tu no on the 11th na se si court na omatu ashada 23rd year 23 year na ye court 23rd March e na omuko court na eno no sound 11 for no beba na tutu park ade so a court no ebe continue ana umbe boagu lawyer we dey chese ya so e pabno utie Brakojo nsam a o kana we dey lawyer opie free courtroom a no de ne nsam nyina ebegu abonten de ye beka ene de enya nkan ene de ebesi wo future or de begu media yi so na kire se the other opponent no ma befa e de akoye adwuma dabi lawyer we do ase da ninsem nyina eka chese ewo ni tirim according to Brakojo ni video bia me senti wo se lawyer ne te anaso o ka kire maame judge se won kan kire lawyer Fatim se emom ko breaking news bia enim emom fa nkoto media no se oh madi nkunim emom bloggers no emfa
chese ensre eye akosua bempoma mo ente sa obi awi ni case asam ne kura ente na so enti obi anka na no ntum no anya fon no ntra ne baabi edin kopim se 23rd no ebeduru ama yaka asem no eni odafo court nsensem ene ye de bra mu